米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Ano tataataang kupalas i migril kutabang do rakat ita。再大的困境，上主仍然引领我们。Sarika马波隆平安。Malatsai kita a milayap tu suar nu kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Pasuar ji Yosef tu sarikaka ningra. Aka ka raw ku falujuat namo. Ami ruruh tu tireng tu pakai ni ai tu nini atlemak. Upitliput no kawas tu urip ita ama min ku nini. Saka pa iayaw han ningra kako ami ucur apatay ni han ningra. I satapangan 45 at sefang sa kalima at usir。约瑟对他的兄弟们说：“你们不要为这件事焦急自责。上帝为了保存大家的性命，亲自差我先到这里来。”创世纪45章5节。Sarika kaau, talajua yo zai hoka mala tapang no Egypt ji Yosef amikuan tu pulung no kitakit i, o matumasay no patles ku urip ningra。Nigaurira, uyanan tu ku falujuat ningra, amasarujur amitier tu tapang. Saka, zai ka tuler jingra, zai ka inter ku falujuat ningra, i karurayan atlemak。虽然约瑟在还没有成为埃及宰相之前，生命充满了患难，但他对上帝仍有不变的信心，因此，即便在困境中，他也不沮丧，心中也没有怨恨。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangau, yo mapatles kakui, zai bifalah kisu i takwanan。Uzai kafalis ku ulah isu amararir amitliput i takwanan. Saka pakaluil kaku tu kapatlesan atlemak。上主啊，当我遭遇患难时，你不撇弃我，你以不变的慈爱看顾我，所以我能够胜过苦难。Pakani i dalam anay angangan utapang ji Yesus Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamal no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。